toploj dobrodošlici. Ja prilično dobro razbiram, ali slabo zboruvam, tako da morat ću na svom jeziku da govorim, ali lepo je to što su naši jezici jako slični, što smo mi u prilici da se dobro razumemo, tako. Samo da pokrenemo prezentaciju. Dakle, mi večeras imamo jednu zaista važnu temu pred sobom, a to je ko govori istinu. I to je u stvari priča o istoriji Biblije, ono što znamo u toj posebnoj knjizi, i o tome šta je istina na osnovu čega mi kao ljudska bića možemo da spoznamo istinu. Često slušamo kako nam ljudi kažu, znate, to što čujete na vestima, to je sve namešteno, mnogo toga nije i tačno, nije potpuna informacija i tako dalje. Mi se često osjećamo prevareni. Osjećamo da nas varaju i oni koji bi trebalo da nam govore istinu. I zato se pitamo, da li negde možemo naići na pouzdanu istinu? Možda ste vidjeli čuli za ovu ilustraciju koja se ponekada koristi u psihologiji, gde različiti ljudi sa zavezanim očima dodiruju slona. I onda jedan dodiruje njegovu bočnu stranu i kaže to je zid, drugi dodiruje njegovu nogu, kaže to je drvo, treći je uhvatio njegov rep i kaže to je neki konopac, i onda četvrti dira njegove kljove i kaže to je neko koplje. I onda se s time hoće reći, svako je shvatio neki deo istine, ali pošto smo mi ograničena ljudska bića, ne shvatamo istinu potpuno. Pitanje je kako znamo ono što znamo i kako možemo biti sigurni da ono što mislimo da je istina, da je zaista istina. Ljudi su kroz sva vremena pokušavali da spoznaju objektivnu istinu. I rekao bih da ako mi objektivno sagledamo njihovu objektivnu istinu, mi često moramo da kažemo da to nije bila stvarna istina, ali je pitanje koliko je naša objektivna istina objektivna, tako? I koliko je ona potpuna. 3 osnovna izvora znanja su sledeća. Prvo, razum, ljudski racio. I recimo Platon je bio jedan zastupnik tog koncepta da racionalno treba shvatiti i spoznati istinu, grčki filozof Platon. Drugi izvor je naše ljudsko iskustvo. I mi na osnovu našeg iskustva možemo mnogo toga da saznamo. Još uvijek to je samo deo istine. U Engleskoj su nastali empiristi, John Locke je poznati predstavnik, i oni su rekli ono što nam čula prenesu, to je sve što može da postoji u našem umu. Mi ne možemo da zamislimo nešto što nismo doživjeli kroz čula. Hrišćani kažu da postoji Božja objava ili otkrivenje koje nam pomaže da zaokružimo istinu i da dobijemo kompletnu istinu koja je ljudskom rodu potrebna. To nije kompletna istina o svemu, ali je to kompletna istina ono što jedno ljudsko biće treba da zna. I oni kažu, mi pronalazimo tu istinu u Svetom pismu. Da se vratimo kratko na Platona. Dakle, Platon je živio 427. do 347. pre naše ere i on je, tako, antički poznati filozof, možda najpoznatiji iz Atine, i smatra se da je veoma snažno oblikovao ne samo našu kulturu, nego i hrišćanstvo. Recimo, Augustin, kada je neke svoje teološke stvari koncipirao, znao je da kaže, na primjer, duša je besmrtna, kao što kaže veliki Platon. Znači, on je Platona smatrao tako velikim autoritetom da je njega citirao za svoje teološke stavove. Bio je, naravno, učenik Sokratov i mogu bi se još puno reći o njemu, ali pre nego što idemo na neke druge stvari vezano za njega, ja bih volio da kažem nešto o njegovom razmišljanju i promišljanju o znanju. Ili o njegovoj gnoseologiji, znači gnosis, tako grčki znanje,
gnoseologija, nauka o tome šta saznajemo i šta spoznajemo, on je rekao da čula u nekoj meri mogu da nam pomognu da nešto spoznamo, ali to je vrlo ograničeno i to je vrlo varljivo. On se dosta suprotio sofistki Protagori koji je smatrao da je čovek merilo svih stvari. Znači čovjek je taj po kome se sve meri. On je rekao, u stvari ja ću vam reći, nije to baš tako. Najtačnije, najkvalitetnije znanje koje ljudsko biće može da stekne jeste u stvari matematika. Matematika i geometrija su pouzdano znanje, a ostalo su uglavnom hipoteze. I postoji njegova poznata priča u njegovom delu Države, njegova 7. knjiga govori o pećini. I on čuo neko za Platonovu pećinu. Platonova pećina govori o tome kako su ljudska bića, objektivno po pitanju znanja, kao da su zatvorena u pećini, okrenuta prema zidu i gledaju senke koje jedna vatra baca, znači oni su okrenuti prema zidu, zamislimo sad da je ovdje zid. Iza njih su neki ljudi koji prolaze, nose nešto u ruci, životinju, ovo ono, predmete neke, a vatra baca senke na zid. Oni ne mogu da gledaju predmete, oni gledaju samo te senke i posmatrajući te senke, oni smatraju da znaju nešto o stvarnosti. On hoće reći, ne znaju ništa. Znaju samo kako izgledaju te senke i skoro niko ne uspeva da se oslobodi i ode negdje na svetlo sunce ili nešto malo više da vidi, ali kada bi to uspeo, onda bi shvatio da ono što ljudi standardno veruju, da bi to bilo nikakvo znanje. Tako da, to je bila njegova teorija, znači mi smo svi kao u nekom lavirintu, nekoj pećini, i vidimo samo senke stvarnosti. Za njega je svet ideja, onaj svet koji je mnogo tačniji i precizniji. S druge strane, premda naš razum može da nam da određene spoznaje i njega nikako ne treba odbaciti, definitivno mi danas ne smatramo da smo kao u pećini, mi smatramo da smo dosta toga egzaktno saznali, da nam je nauka pomogla u spoznaju mnogo toga i nauka može da nam da uvide u stvarnost, ali još uvek uz sav napredak nauke, uz sav napredak tehničkog znanja, ljudski rod se jako suočava sa ovakvim problemima, kao što su finansijska kriza, zdravstveni problemi koji kao da se umnožavaju sa umnožavanjem nekih lekova koje dobijamo kod lekara, sa usamljenošću. Bio sam pre nekog vremena, jedna moja prijateljica koja je magistar matematike me pozvala na Matematički institut u Beogradu i rekla, hajde dođi da malo upoznaš moje prijatelje, to su uglavnom profesori matematike, doktori Beogradskog univerziteta, i došao je jedan doktor fizike da im drži predavanje o Einsteinovoj teoriji relativiteta. Ja sam sad otišao tamo, pošto me pozvala prijateljica, iako sam smatrao da to je malo apstraktna tema za mene. Slušao sam pažljivo i taj doktor fizike stvarno vidi se veoma dobar naučnik, erudita, ima puno znanja. Ali u jednom trenutku on je rekao i tako mi znamo na osnovu toga da se u stvari svemir širi. I ja sam odmah u svom umu postavio pitanje kako se jedan beskonačan svemir, koji nema granica, može širiti. Ali rekao, da ja sad ne postavljam pitanje doktoru fizike, da se ne pravim pametan, pa sam ćutao, ali doktor matematike je digao ruku, poznati profesor sa univerziteta i kaže, pardon, a kako se to svemir širi? A rekao, eto, postavim moje pitanje. A onda ovaj doktor fizike malo zastao pa kaže, ček, u stvari, svemir se ne širi, nego se praktično referentne tačke u svemiru udaljuju jedna od druge. Aha, to je već nešto drugo. I onda, kad sam ga posle predavanja pitao nekoliko stvari, rekao mi je, znate šta,
Govorili smo o kreacionizmu i tome da li je Bog stvorio ovaj svet ili nije i tako. I onda mi on pričao šta je on radio za doktorat i kaže, znate šta, ja sam radio za doktorat nešto što ja prvi uopšte ne verujem, što smatram da su besmislice. Ali kaže, fizika zalazi u područje filozofije na određenim višim nivoima i mi tu počinjemo da špekulišemo i branimo neke teoreme koje u stvari ne bismo mogli da odbranimo u stvarnosti. I koje nemaju neku čak ni primenjivost. Ali mi tu sada baratamo nekom filozofijom fizike. I tako da, to sam ja shvatio da u stvari najbolji naučnici, a to sam pričao s nekim drugim naučnicima, priznaju da oni u stvari ne mogu da objasne mnogo toga i da ne razumeju mnogo toga, čak i ako su doktori fizike, matematike i tako dalje. Tako da, premda naš razum može da nam objasni nešto i premda mi možemo da eksperimentalno ispitamo neke stvari, mi mnogo toga ne možemo eksperimentalno da objasnimo, niti da istražimo. Da ne govorimo o tome da je svemir mnogo veći nego bilo šta što mi možemo da istražimo ovako mali, ograničeni, zatvoreni na jednoj planetici koja je minijaturna u odnosu na cijeli svemir. Tako da, u suštini, mi mnogo toga ne znamo. Mi ne znamo kako da rešimo naučno problem patnje. Ljudi na ovoj zemlji jako pate. Zašto ako sve znamo i možemo racionalno da objasnimo, ne rešimo racionalno problem ljudske patnje? Daleko smo od toga. Daleko smo od toga da rešimo problem ljudske usamljenosti. Daleko smo od toga da rešimo čak i problem ljudske krivice. Znate, kada osjetite u dubini duše grižu savjesti za nešto što ste uradili. I, nažalost, postoji dosta ljudi koji su godinama nosili teški teret krivice na svojim plećima, jer niko nije mogao da ih oslobodi krivice za nešto što se desilo u prošlosti, a u stvari, ono što je još strašnije, postoje ljudi koji su se osjećali krivim za neke loše stvari koje su radili, koji su sami sebi oduzeli život. Tako da, postoji mnoštvo stvari koje mi nismo rešili, premda naš razum nam kaže da smo mi pametni i napredni. Smo John Locke. Dakle, on je zastupao koncept čula i da sve što saznajemo kroz naša čula, u stvari, ako se i pojavi neka ideja, ona je neki oblik nečega što je kroz naših 5 čula ušlo u naš um. I to je korisno, ali nije sve. Naša čula nam ne mogu reći puno o mnogim stvarima koje postoje i ne mogu naša čula da reše isto tako mnoge problema koje smo upravo spomenuli. On kaže, mi smo tabula rasa, prazna tabla na kojoj sada čula pišu različite iskustva. Uz razum, uz naša čula, uz našu empiriju ili iskustvo, Biblija kaže što je tajno, ono je Gospoda Boga našeg. Znači, Biblija kaže, postoji deo stvarnosti koje ljudsko biće ne može da sazna. I nije nam ni bitno da znamo. Pazite, Bog nije u Svetom pismu rekao, sad ću ja vama da objasnim sve o svemu. Ne. Vi ako imate čoveka koji je upao u jamu, vi mu ne objašnjavate kolika sila gravitacije je tu koja sprečava njega da iskoči iz te jame, vi mu nećete pokazati koliko njutna je potrebno da upotrebite da biste ga izvukli iz te jame i tako dalje. Ono što ćete vi da uradite jeste da mu bacite jedan konopac i da ga izvučete iz jame. Iz biblijske perspektive svi smo u jednoj jami. I kao što je to jedan film lepo ilustrovao, kaže u toj jami je princip, ako ne izbacuješ pesak iz te jame napolje, ne dolazi hrana. I tako jedan koji je bio u toj jami, izbacivao je godinama pesak i dobio hranu, i onda se jednog dana pitao, koja je svrha izbacivati pesak da bi se jelo, i onda jesti da bi se izbacivao pesak. Drugim rečima, da li smo mi ovdje samo da jedemo,
pijemo, malo se razmnožavamo i na kraju nestanemo sa lica ove planete. Mi smo u jami i Biblija je tu da nam pokaže izlaz iz problema u kojem se nalazimo. Ako iko sumnja da se mi trenutno kao planeta nalazimo u velikom problemu, dovoljno da pogledamo nekada samo sebe, ali pogledajte, evo meni je recimo jedna ilustracija, ovo sa Severnom Korejom, gospodin Un, kaže, mene je predsjednik Amerike uvredio, rekao mi da sam raketa čovek i sada je moj napad na Ameriku neizbežan. Ja moram da napadnem Ameriku jer on je mene uvredio. Sad vi pazite logiku. On je mene uvredio, moja čast je povređena i ja ću sada da pobijem milione ljudi svojim nuklearnim napadom, jer to bi se desilo ako bi jedna nuklearna bomba pala na neki veliki grad, zato što sam ja uvređen. A da ne govorimo da će pobiti milione iz svoga naroda, jer naravno da će doći reakcija sa druge strane. Razumete da čovečanstvo ima moralni problem. Mi smo u dubokoj jami. I nas treba neko da iščupa. Biblija je tu da nam pokaže izlaz. Ne da nam da odgovor na sva pitanja iz fizike, matematike, teorije relativiteta, da nam objasni sve konstelacije planeta u svemiru i tako dalje. Dakle, što je tajno, ono je Gospoda Boga našega. Postoje stvari koje Bog nam nikad neće objaviti, jer bi nas to možda samo zbunilo. A javno je naše i sinova naših doveka da bismo izvršivali sve reči ovoga zakona. Drugim rečima, javno je ono što nam je Bog objavio, što treba da sledimo da bismo došli do cilja koji Bog ima za nas. Kako da razumemo tu Božju objavu i kako da razumemo Bibliju, će biti neke od tema kojima ćemo se pozabaviti večeras. Dakle, da kažemo nešto o Svetom pismu. Sveto pismo se deli na Stari Zavet, koji je na hebrejskom ili jevrejskom jeziku, i Novi Zavet, koji je na grčkom jeziku. Ovako izgledaju jevrejska slova. Ja imam, inače, tu prednost da predajem jevrejski jezik na Teološkom fakultetu u Beogradu i to je zaista specifičan jezik, ali lep jezik. Da si postavimo sljedeće pitanje, a to je zašto bi jedno ljudsko biće verovalo da je Biblija istinita na prvom mjestu? Prvo da je istinita, a onda da je knjiga koju treba pokloniti poverenje. Prvi razlog zašto ja verujem da je Biblija istinita knjiga jeste zato što ona to tvrdi sama za sebe. Neko može kaže, pa to je lepo što ona to tvrdi za sebe, ali svako će za sebe da kaže ono najbolje. Ne baš. Nema puno knjiga na ovoj planeti koje tvrde da imaju božansko poreklo. Nema puno knjiga koje kažu da mogu odgovoriti na suštinska ljudska pitanja. Još je manje knjiga koje su u praksi pokazale da zaista u ljudskim životima dovode do radikalno pozitivnih promjena i na taj način potvrdile sebe kao posebnu literaturu. Znači, jedan od tih tekstova je ovdje u drugoj poslanici Timotiju i tu tekst kaže: sve je pismo od Boga dano. Ovo od Boga dano je na grčkom teopneustos, znači Bogom nadahnuto. I onda kaže korisno za ljudska bića, za poučavanje, za karanje ili za ukor, za popravljanje, za poučavanje u pravdi i tako dalje. Znači, i onda jedan predivan deo teksta kaže da bude savršen čovjek Božji za svako dobro delo pripremljen. Znači, ljudska bića postaju spremna da čine ono što je dobro, što je plemenito, čitajući ovu knjigu. To je nešto što ćemo kasnije spomenuti, ali to je definitivno nešto što za mene je snažan argument da je ova knjiga posebna i da je od Boga. Ako me ta knjiga vodi ka jednom plemenitijem, boljem životu, ako ja postajem bolji čovjek čitajući tu knjigu, onda je to knjiga koju treba posvetim pažnju. Dobro? Dakle, Biblija to tvrdi za sebe
malo knjiga ikada izjavljuje za sebe da su tako posebne, ali ta knjiga ima vrlo jedinstven nastanak. Nije nastala kao ostale knjige. Prvo, ona je nastala u rasponu od nekih 1550 godina, znači skoro 1600 godina. Znači ovdje kaže 1400, ali znači to je bilo negdje, početak je već u 1400-tim, ali više tamo negdje početkom tog 15. veka pre Hrista. Tako da znači mi imamo skoro 1600 godina u kojima ova knjiga nastaje. Znači ona nije napisana odjedan puta. Nju je pisalo 40 različitih pisaca koji se uglavnom međusobno nisu poznavali. Imali su ti pisci različita zanimanja. Neki su bili ribari, neki sveštenici, neki lekari, naučnici, pastiri, carinici, carevi. Znači, veoma različiti profili. Kada pogledate jedan pastir, jedan car, jedan lekar, jedan sveštenik, to je vrlo različito, na različitim nivoji obrazovanja, ali knjiga kao knjiga je skladna. Sljedeće je različita mesta i okolnosti. Neki su pisali u pustinji, neki u zatvoru pisci, neki na planinama, neki u carskim palatama, neki su bili u prognanstvu na ostrvu slabo nastanjenom, neki su putovali i svi su oni pisali nešto što je bilo harmonično. Zamislite sada kad bi se dali savremenicima, psiholozima, da napišu jednu knjigu o, recimo, fobijama. Da li bi se oni svi slagali? Ili da napiše svaku po jednu knjigu o fobijama? Bilo bi mnoštvo mišljenja i sigurno dosta neslaganja. Ono što fascinira jeste da ovi ljudi koji su pisali u rasponu skoro 1600 godina su bili tako harmonični. Knjiga je nastala na 3 različita kontinenta. Azija, Afrika i Evropa. Pisana je na 3 različita jezika. Jevrejski je u Starom Zavetu. Jedan mali deo Starog Zaveta je napisan na aramejskom, recimo knjiga proroka Danila, od 2. glave 4. stiha, pa do kraja 7. glave na aramejskom jeziku. I Novi Zavet je pisan na grčkom jeziku. Ovo je skup od 66 različitih knjiga. Znači, to nije jedna knjiga, zato i naziv Biblija, što je množina knjige na grčkom. 39 knjiga u Starom Zavetu, 27 u Novom. Imamo zadivljujuću harmoniju i jedinstvo i tu možemo da kažemo da takvo jedinstvo, takva harmonija mora biti produkt Božjeg delovanja. Zamislimo jedan orkestar koji treba da osvira jednu lepu simfoniju. I sada, kada bi tom orkestru bilo 66 muzičara. Zamislimo također da su oni svi dobri muzičari, ali da nikada nisu zajedno svirali. Nikada nisu u tom orkestru, znači, zajedno se okupili i zajedno svirali. Također, zamislimo da nastane potpuna harmonija kada zasviraju. Da ništa ne zaškripi, da jedan ne svira u C duru, a drugi u S duru, jedan da ubrza, jedan da uspori, nego nekako svi da su tako harmonični kao da su vežbali mesecima tu kompoziciju zajedno. Mi bismo zaključili prvo da su oni imali note, drugo da je postojao neki dirigent koji im je pokazao kada će da počnu, kada će da se utišaju, kada će da naprave crescendo, da sviraju forte i tako dalje i tako dalje. Znači, mi bismo rekli neko je morao da diriguje tim orkestrom da bi to tako lepo zvučalo, ako je lepo zvučalo. Je li tako? Ok.
isto je sa Biblijom. 66 knjiga, nešto preko 40 pisaca, ali zamislite sada da tih 66 knjiga se savršeno uklapa. Vi kada čitate početak Biblije, knjige koje su napisane skoro 1500 godina pre Hrista, i zadnju knjigu, to se sve tako savršeno uklapa. Božji karakter je jednako opisan, ljudski problem je jednako opisan, rešenje za ljudski problem je jednako opisan. Sve je u savršenom skladu. Kako to? Bog je bio dirigent koji je svojom palicom pokazivao u kom pravcu će se ići sa tom knjigom. Sljedeći razlog zašto ja smatram da je Biblija zaista to što tvrdi da jeste i da je Božja reč, jeste zato što je njeno prenošenje, širenje neverovatno i zato što je tako verodostojna kroz sve vekove bilo. O tome bi se mogli jako puno pričati, ali evo nekoliko stvari. Prvo, znači, u Bibliji je zapisano jako puno istorijskih podataka. Mnogo mesta, mnogo gradova, carstava je opisano, careva. I mi sada imamo mnoštvo, ali bukvalno mnoštvo, o tome ne možemo da pričamo prosto večeras, arheoloških potvrda toga što piše u Bibliji. Znači, i otkrili smo drevna carstva, i zapise o njihovim carima koji se spominju u Bibliji, i opise gradova. Neki od gradova koji su opisani u Bibliji su vekovima bili zatrpani. I onda arheolozi bi po biblijskom opisu zaključili gde taj grad treba se nalaziti. Otišli bi na tu lokaciju, počeli da kopaju i grad je bio tamo. Otkopali su grad onakav kakav je opisan u Bibliji. To definitivno potvrđuje verodostojnost te knjige. Dakle, otkopani su mnogi natpisi koji potvrđuju biblijske izveštaje. Pronađeni su mnogi papirusi koji potvrđuju biblijski tekst. Pronađeni su pečati sa nazivima ličnosti i država koje se spominju u Bibliji i mnoge glinene pločice su pronađene koje također potvrđuju biblijski izveštaj. Ono što je meni onako, ja sam čitao mnoge arheologe koji su govorili o biblijskoj istoriji, ali evo onako sažeto, dvojica biblijskih arheologa, ljudi kojima je to zanimanje, ljudi koji su tome posvetili svoj život i koji su detaljno istraživali pitanje verodostojnosti Biblije, su rekli ovako. Znači, to su Dave Balsinger i Charles Sellier, američki arheolozi, kaže ovako. Biblija je jedinstveni istorijski dokument, a također i pouzdan istorijski izvor. Ona je dovela do 1000 arheoloških otkrića i učinila da nastane obimna literatura o starim kultura. Kako je to Biblija dovela do 1000 arheoloških otkrića, kažu ovi arheolozi? Upravo tako, kao što smo rekli, nešto je zapisano u Bibliji, mi to nismo pronašli, i onda oni kažu, hajde pronađemo taj grad koji je opisan u Bibliji. Nikoga do sada nije nigde pronašao. Traže, pronađu. Onda, skeptici, znači, kroz period prosvetiteljstva dolazi do dominacije racije ili razuma i očekuje se sada da se sve dokaže. I postaje radikalni skepticizam, sumnja u verodostojnost Biblije, ništa se više ne prihvata zdravo za gotovo. I sada, ispitujući sve to, ovi arheolozi kažu, kad god su ljudi pokušali da ispituju i kad su to dovoljno uporno radili, oni su pronašli dokaze o tačnosti Biblije. I sad pazite ovo, ova Biblija se pokazala kao istinita, gde god je to moglo biti ispitano, kako u opisu malih detalja, tako i u prikazivanju velikih događaja. Drugim rečima, ovi arheolozi kažu, mi kao arheolozi nismo pronašli ni jedan dokaz, artefakt, koji bi potvrdio da biblijski izveštaj nije tačan. Svaki put kad nešto pronađemo, to se uklapa sa onim što Biblija opisuje.
Znači, Biblija nije zbirka legendi, nije zbirka bajki koje je neko tako hteo na pobožan način da nam ispriča. Biblija je potvrđena mnoštvom arheoloških pronalazaka. Ja bih mogao da vam mnogo pričam o tome, posvetio sam Izrael, video sam mnogo od toga u muzejima, znači o tome bismo mogli napraviti nekoliko predavanja samo o tome. Ali to nije večeras naša glavna tema. Evo, samo da se setimo ovih pločica glinenih iz Eble, koje su otkrivene 1975. godine. One su iz Avramovog vremena, znači 18. i 19. vek pre Hrista. Na tim pločicama su pronađena mnoga biblijska imena u koja se dugo sumnjalo. Naprimer, Sodoma, Gomora. Ljudi su rekli, ti gradovi nikad nisu ni postojali. Otkud vam ideja da su ti gradovi postojali? Ali ovde su imena tih gradova pronađena. Takođe, tu imamo dokaz pismenosti u Avramovo vreme. Mojsije je živeo nakon Avrama, on je prvi pisac Biblije i on je pisao negde, znači, 1400 i nešto godina pre Hrista. Skeptici su rekli, u to vreme niko nije ni znao da piše. Nije ni postala pismenost. Sada vidimo, ove pločice pomeraju vreme pismenosti još nekoliko vekova pre Mojsija. Tako da, stalno su skeptici nešto tvrdili, a onda su morali se povuku kada ih je arheologija u tome pobila. Ali oni su onda ponovo izmislili nešto drugo, jer ih je arheologija ponovo pobila. I ja sam oduševljen što arheologija svaki puta te skeptike natera da priznaju da nisu bili u pravu. Evo još jednog takvog primjera. Možda ste čuli za Hetite. Mnogi naučnici u 19. veku su odbacivali ideju da su Hetiti kao narod uopšte ikada postojali. Zašto? Zato što nije postojao ni jedan arheološki dokaz da su Hetiti postojali. Osim što je u Bibliji na više mjesta bilo zapisano da su oni bili značajna vojna sila. I sada, mnogi skeptici su rekli, Biblija je zbirka bajki, ona izmišlja cele narode i to ne kažu li to neki mali beznačajni narod, nego to je kao veliki narod koji je bio dominantan u odnosu čak na veliku egipatsku kulturu, takav narod bi morao da se pokaže kroz arheologiju, mi nemamo ni jedan jedini dokaz da je taj narod postojao, prema tome, Biblija je izmišljotina. Oni nisu imali dokaz da taj narod nije postojao. Oni samo kažu, mi ga nismo našli, zato on nije postojao. To što ja nešto nisam pronašao, ne znači da to nije postojao, tako. Ali kad su malo dopustili da vreme prođe i kad se dalje stvar ispitivala, onda se videlo da je stvar mnogo drugačija. Naime, u Bibliji se na 48 mjesta spominju Hetiti, a arheologija nije našla nijedan dokaz. Ne samo da je pre 100 godina, kaže ovaj pisac, o Hetitima bilo vrlo malo poznato. Činjenica da je Biblija bila jedini izvor o njima, je mnoge naučnike navode da posumnjaju da je ikada neko hetitsko carstvo značaja postojalo. Francis William Newman iz 1849. godine je u svoje vreme pisao da je nemoguće prihvatiti da su hetitski carevi, koji su bili u savezu sa izraelskim carem i preplašili sirijske vojnike, makar i približno imali moć njihovih saveznika. Zato je Newman ovaj biblijski izveštaj smatrao neistorijskim. Dakle, ovdje vidimo, ne, to ne može nikako da bude tačno, Biblija tu izmišlja. A onda, dva naučnika, približno slično vreme, William Wright i Archibald Sayce, su počeli da objavljuju svoja dela 1884. godine. Oni su našli zapise o Heta i Hati, što su imena za Hetiti, i napisali su, znači, ove svoje knjige o njima, i umeđu vremenu svaka dilema za čovečanstvo je iščezla. Mi smo sigurni da su Hetiti postojali, da su bili vrlo značajna vojna sila. Recimo, u Enciklopediji Britannica u izdanju iz 1860. je bilo samo 8 redova
u jednoj kolumni, i to su uglavnom bili citati iz Biblije o Hetitima. Ništa se praktično nije znalo o Hetitima. U izdanju iz 1966. imamo preko 11 stranica. Pazite, znači, tamo na jednoj stranici ne par redova, samo 8 redova. A ovdje sad imamo 11 stranica u 2 kolumne, sitno pisanog teksta kojim se izveštava o raznim otkrićima vezanim za kulturu, religiju i literaturu Hetita. Otkrivena je prestolnica Hetita, to je Hatuša, ovdje Lavlja kapija, umeđu vremenu se snimaju i cijele emisije, History kanal i drugi kanali snimaju emisije o Hetitima. Ovdje je jedna soba sa hieroglifima, znači bili su u kontaktu i sa egipatskom kulturom. Ovdje su ostaci jednog njihovog hrama. Ovdje je jedan njihov bronzani religijski simbol. Ovdje je jedan egipatsko-hetitski mirovni sporazum, znači oni zaista jesu bili u sukobu sa Egipćanima. A ovdje vidite ovo tamno crveno, to je osnovno područje gdje su Hetiti vladali. Ovo svetlije crveno je malo šire područje, ali ovo zeleno, znači i tu su svoj utjecaj širili i nekada imali određene pohode. Tako da, znači, to je bilo vrlo veliko i dominantno carstvo. Ovo je, znači, područje današnje Turske, ali tako, to prepoznajete. Tako da, znači, dominantno, snažno carstvo koje se u potpunosti uklapa ono što pronalazimo zapisano u Bibliji, je sada potvrđeno. Većina arheologa će se složiti da ako treba istaknuti jedno arheološko otkriće među hiljadama i hiljadama arheoloških otkrića u 20. veku, da bi to onda bilo sljedeće. Ja sam imao priliku da posjetim ovo mesto i evo imate priliku da vidite slike sa tih originalnih mjesta. Znači, ovdje piše nivo mora, ili na hebrejskom piše lice mora, to je u stvari nivo mora. Kada dođete spuštate se još niže, vi dolazite do stvarnih obala Mrtvog mora i onda, znači, tu ima uvek turista. Mrtvo more je naravno poznato po visokom sadržaju soli. Njegovi minerali su vrlo lekoviti. Jedan moj prijatelj koji ima jedan specifičan artritis koji je nastao od psorijaze i kojem su svi prsti iskriveni, koji je jako u teškoj situaciji. Kad ode tamo i provede neko vreme, možda mjesec, dva, na obalama Mrtvog mora, jako se oporavi. To je jedno zdravo mjesto da odete, ali znači soje, vidite ovako, prosto štrči iz mora. Tu postoji jedno lekovito blato kojim se ljudi mažu. Tamo ne možete da potonete, možete ovako da čitate novine ili šta god hoćete dok ste u toj vodi. I tu na obalama tog Mrtvog mora se nalazi mesto koje se zove Kirbet Qumran. Možete vidite ovdje gdje su pećine. Pećina 4, 1 i 11 su ovdje obeležene. Znači vidite ovdje levo je tako Vitle, Jerusalim, a te pećine su znači na ovom gornjem severnom delu Mrtvog mora. I tu je ovaj značajan arheološki događaj se desio. Tu je živjela jedna zajednica i jedne verske, mi smo rekli, grupacije u okviru jevreja, znači judaizma. I ovdje imamo iskopine njihovih prostorija gdje su oni živjeli. Ovdje vidite neke prostorije gdje je pronađena određena krničarija. Ovdje vidite da su oni bili pobožni ljudi, ovdje se obavljalo ritualno kupanje ili pranje, znači oni su imali dosta takvih mesta u to vreme. Samo ovdje u Qumranu ima više od jednog mesta gdje su oni se tako kupali. Ovdje znači vidite kako su oni imali peć u kojoj su pekli grnčariju.
Zašto je to značajno? Vidjet ćete malo kasnije. Oni su pravili ovakve ćupove, a ovi ćupovi su bili presudni u pronalaženju kuranskih spisa, tako. Jer jedan mladić, beduin, je bacio kamen u jednu pećinu dok je čuvao svoje stado i tamo je nešto zazvečalo, on je otišao, pronašao je ovakav jedan ćup, ali pre što dođemo do toga, da kažemo, ovo je recimo pisarnica bila, gde su oni pisali i oni su posebno bili revni u prepisivanju Svetog pisma, iako su imali mnoge druge dokumente tamo. Znači, to je totalno onako jedan pust kraj, ali tu su pronašli ovakve, znači, ćupove koji su ispucali zato što i kamen ih je pogodio i tu su pronašli tako spise koje mi sada zovemo spise sa Mrtvog mora. Oni se sada čuvaju u Izraelskom muzeju u Jerusalimu i ovde znači imamo te originalne ćupove, inače njih je bilo jako puno. Ovo je pećina gde broj 4, gde je pronađeno više stotina različitih fragmenata i manuskripata. Zašto je ovo sve važno? Dokumenti koje smo mi imali, koji su potvrđivali tačno Starog zaveta, su poticali iz 9. veka, znači iz 800 godina naše ere, i iz tih dokumenta mi smo videli da su biblijski dokumenti tačni. Ali, ono što je posebno zanimljivo jeste da to je, znate, nije jako daleko u prošlost. Ovi dokumenti ovde su 1000 godina stariji od najstarijih dokumenta koje smo imali do 1947. godine, kada je sve ovo otkriveno. I kada usporedite, na primjer, svitak proroka Isaije, koji je tu kompletan pronađen, koji se čuva u hramu knjige, ovo je, znači, kao vrh ćupa, tako je napravljeno, bio sam u tom muzeju, i evo tu je najvažniji eksponat, to je svitak proroka Isaije, ovdje ga jedan arheolog pažljivo proučava. Znači, kada posmatrate taj svitak Isaije i ono što mi danas imamo pred sobom čitajući Bibliju, to je identičan tekst. Znači, mi imamo tekst danas star oko 2200 godina, koji je identičan s onim što mi danas čitamo kada otvorimo ovu knjigu. Kako to da je tekst ostao nepromenjen? Ja mislim da je i to veoma fascinantno. O tim pronalascima tamo na ovom Mrtvog mora je napisano 15.000 doktorskih i magistarskih radova i mnoštvo članaka i tako dalje. Neki od tih spisa su vrlo zanimljivi. Jedan od njih, pre Isusa Hrista, kaže: "Nevolja će doći na zemlju, on će biti nazvan velikim, bit će nazvan Sin Božji i Sin najvišega će ga nazvati." Znači, ovo je 200 godina pre Hrista. "Njegovo carstvo će biti večno carstvo, on će suditi zemlji po istini i svi će učiniti mir." Kao proučavajući Stari zavet već napred najavljivali dolazak Mesije. Ti spisi nisu najstariji. Najstariji deo Biblije je pronađen ovde u Jerusalimu, u jednoj grobnici, komad nakita od srebra je pronađen, specijalnom tehnikom su ga razvili, i to je takozvani silver scroll, srebrni svitak, i na tom srebrnom svitku, koji je otprilike oko 700 i nešto godina pre Hrista nastao, se nalazi biblijski tekst, koji je prelep tekst, a to je: "Da te blagoslovi Gospod, da te čuva, da te obasja Gospod licem svojim i bude ti milostiv, da Gospod obrati lice svojeg tebi i dade ti mir." Prelepe reči o Božjim blagoslovima koje on upućuje ljudskom rodu. Ono što je značajno jeste da Biblija ima, kao nijedna druga knjiga na planeti, silu da menja ljudske živote. Ja sam radio sa ljudima koji su imali velike greške u svojoj prošlosti. Imao sam priliku da radim i sa ljudima koji su bili ubice.
išao sam u zatvor, sretao sam tamo ljude koji su bavili se u prošlosti sa drogom, organizovali krađe, ubijali ljude. Ništa te ljude nije moglo da promeni kao Sveto pismo. Jedan čovek za kojeg novine su pisale da je najopasniji zatvorenik u Bosni i Hercegovini. Ja sam video, znači on je imao više ubistava iza sebe. Ogroman, sa velikim mišićima, snažan. Ja sam video tog čoveka, on je bio jedan čovjek kad smo se sreli prvi put. Kad smo nastavili se srećemo iz sedmice u sedmicu, njegov život se stalno menjao. Božja reč ga je tako oblikovala da je on počeo da čini plemenita dela sve više i više. Taj čovjek koji je mogao svojim rukama da oduzme život drugom biću, i to je radio više puta, je bio čovjek koji se nalazio na odeljenju gdje je bilo dosta bolesnih ljudi. Neki od njih su bili stari, nemoćni. I taj isti čovjek je počeo te stare i nemoćne da kupa i da im pomaže u njihovim nevoljama. Ja ne znam koji broj ubica, kradljivaca, nasilnika, ljudi koji su teški da živite pored njih, jer su jako loše karaktera. Koji broj je Biblija promenila? Ali sam siguran, kao što je jedan ateista priznao, da je Isus Hristos učinio više na uzdizanju ljudskog roda, nego svi moralisti, etičari i filozofi svih vremena zajedno. Niko ne poznaje tako ljudsku dušu, probleme sa kojima se mi suočavamo. Ako hoćete da analiziramo prosto nešto što nam je malo bliskije, ne moramo da odemo tako daleko, da gledamo ljude u zatvoru ili onog tamo komšiju koji je loš i koji treba se popravi. Vi koji ste u braku, kad vam žena kaže i on nam objasni šta ste sve zabrljali, a vi onda se naljutite, pa vi se svađate i onda ona se naljuti. Čuo sam nedavno, kaže, kada ja zabrljam, ja se onda, kaže, žena se naljuti, ja se izvinem i na tom se završi. Kaže, kada žena zabrlja, ja se naljutim, ona naljuti, onda se ja izvinem i na tom se završi. Uglavnom, znači, svi mi znamo koliko puta smo možda u našem sopstvenom domu znali da budemo i grubi i bezobrazni, koliko puta smo tako znali da povredimo onu drugu stranu, koliko puta naš karakter nije bio takav kakav je trebao da bude. Ljudska sila ne može da nas promeni. Moral, etika, sve je to lepo, ali čisto ono kad nam neko morališe, mi kažemo šta mi morališeš, šta mi tu držiš neke pridike. Ali Bog nas menja na drugačiji način. Bog nas menja svojom ljubavlju. Bog nas menja svojom dobrotom. I ništa ne može da promeni i poboljša ljudsko biće kao što može Sveto pismo. To ne možemo da objasnimo rečima. To treba doživjeti. Treba uzeti Sveto pismo i čitati ga i više to doživjeti. Kroz Bibliju se doživljava poseban lični odnos sa Bogom i postajemo bolji i plemenitiji ljudi i rešenje naše ljudske krivice se nalazi na pravi način objašnjeno u toj knjizi.
Sljedeće ispunjenje proročanstava, pošto vreme jako leti, ja ne mogu na tome se zadržim, samo ću vam reći jedan primjer, a mogu bi o tome da pričam satima. Jedan primjer. Ako pažljivo proučavate Bibliju, pronaćete da je Biblija negde oko 1500 godina pre Hrista prorekla vreme u koliko sati će Isus Hristos biti razapet i u koliko sati će izdahnuti na krstu. Također, moći ćete da pronađete isto oko 1500 godina napred datum, znači dan i mesec kada će Isus umreti. Negde oko 500 i nešto godina pre Hrista je zapisana godina kada će Isus Hristos umreti. Jer u Bibliji centralni događaj je smrt Isusa Hrista za spasenje čovječanstva, jer mi smo svi zaslužili smrt, ali njegovom dobrotom i ljubavlju mi se spašavamo. Ja sad nemam vremena da vam to ispričam, ja sam o tome držao cijela predavanja, ali samo jedan primjer je evo tu da vam pokaže preciznost biblijskih proročanstva. Nešto što svi verovatno znate, Biblija je projekta da će Vavilon biti grad koji je bio, znači, u svoje vrijeme najmoćniji grad na planeti, da će biti grad koji će biti zatrt i da u njemu niko više neće živjeti. Odidite danas u Irak, pogledajte ostatke Vavilona, oni su pusti i niko tamo ne živi. Znači, mnoštvo proročanstava o kojima smo mogli da pričamo, zašto nemamo vremena. Dakle, zašto je Biblija važna? Ona nam pokazuje kakav je Bog, kakav je njegov karakter. Mi ne možemo ni svojim razumom da istražimo Božji karakter, jer on daleko iznad nas. Ne možemo ni da svojom empirijom ili svojim čulima saznamo puno o Bogu, ali kroz Bibliju mi saznajemo ono što ne bismo mogli nigde drugdje da pronađemo. Također, postoji razlika između čitanja i pažljivog proučavanja. Jedno je čitati Bibliju da bismo dobili čisto informacije, postoje ljudi koji pročitaju Bibliju i ostanu isti, jer su to čitali kao bilo koju drugu knjigu. A drugo je, ako to činimo radi komunikacije, radi odnosa sa onim koji je autor Biblije. Biblija otkriva, nekada reže naš karakter za naše dobro. Biblija nas prosvetljava i ona nas osposobljava. Nekada čujem kako ljudi kažu, Biblija je knjiga koja je za teologe. Ona je teška, ne možemo svi da čitamo Bibliju. To je potpuno netačno i nebiblijski. Bibliju može da razume svako ko želi da ju razume. Možda nećemo razumjeti svaki detalj u Bibliji, ali osnovna poruka Biblije je tako jednostavna da je Isus Hristos rekao ovako: u taj čas obradova se Isus u duhu i reče: hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prosti. Da, Oče, jer je tako bila volja tvoja. Jednostavan čovjek koji želi da upozna Boga kao svog prijatelja, kao svog spasitelja, kao onoga koji mu želi dobro, može, čitajući Sveto pismo, da sazna sve što je važno o Bogu. Sve što je bitno za naše spasenje, sve što je stvarno esencijalnog karaktera, sve je vrlo jasno i razumljivo. Meni se sviđa ova usporedba koja kaže: reč je tvoja, žižak nozi mojoj i videlo stazi mojoj. Vi svi koji ste šetali negdje van grada, recimo po nekom selu bez ulične rasvete, noću, znate kako je teško kretati se bez lampe. I ovdje psalmista kaže: mi ljudska bića jesmo malo kao neki eho onoga što je Platon rekao o onoj pećini. Znači, mi jesmo kao neka bića koja se kreću po mračnoj noći bez mesečine. I mi ne znamo kuda ćemo. Ja gledam koliko je meni žao što ljudska bića prave kardinalne greške u svojim životima. Prave pogrešne izbore, donose pogrešne odluke. Jer ne poznaju Sveto pismo. Ne poznaju Sveto pismo. I onda naprave katastrofalne odluke. Isus je pripisao ljudske zablude, da ne poznavaju pismo. Ja ću dati samo jedan primjer koji mi je sad pao u ovom trenutku na pamet. U Bibliji piše, kaže: nemoj se jamčiti
za bližnjega svojega, zašto bi kad ne budeš imao da vratiš, odneli postelju ispod tebe? Drugim rečima, modernim jezikom. Nemoj da budeš žirant, zašto bi kada ne budeš mogao da vratiš, odneli sve iz tvoje kuće i od kuću ti zaplenili. I ljudi su vršili samoubistva, ljudi su poznajem jednog lekara, divan čovjek, plemenit čovjek. Njegov kolega mu je rekao, molim te, budi mi žirant. Bio je žirant na 5.000 evra. On je bio lekar, njemu 5.000 evra nije bio problem da vrati. Ali, to je bila mafija. Oni su, znači, u dogovoru sa onim agentom dodali jednu nulu. Pa je bilo 50.000 evra, a ne 5.000 evra. A njegov potpis je bio tamo i on to nije mogao dokazati. Na kraju je napustio svoje doktorsko mjesto u Bosni i Hercegovini, otišao u Austriju da bi odrađivao dug jednog bezobraznog kolege koji je očigledno to sve isplanirao. A da je obratio pažnju na taj biblijski savjet, ne bi to uradio. Rekao bi, prijatelju, ako je 10.000 maraka, to su premarke, jeli, problem, ajde ti ja posudim 2-3 hiljade, ona nek ti posudi 2-3 hiljade i bit će dobro. Razumiješ? Pa ćeš meni da vraćaš. Toliko je tu problema. Ja sad ne kažem da ne postoji u životu situacija kad nećemo nešto uzeti na kredit, iako je bolje to izbjegavati. Ali Biblija je kao jedan reflektor u mraku ove planete. I kada bi ljudi samo obratili pažnju koliko bi im lakši životi bili, koliko bi im lepši životi bili, kada bi samo obratili pažnju ono što Bog ima da im kaže u svojoj reči. Biblija ima svoj božanski aspekt, ali ima i ljudski aspekt zato što je ona s jedne strane trajno relevantna, uvijek nam govori istinu, ali je napisano u određenoj kulturi. Imamo li primjer toga? Pa recimo, Bog kaže Mojsiju, izuj obuću sa nogu svojih. U toj kulturi, ako ste htjeli izraziti poštovanje, vi ste izuli obuću. I u hranu biste izuli obuću. Ovdje, sada, za našu kulturu to ne važi. Znači, postoje neke stvari koje treba kulturološki shvatiti, ali suština je, Biblija ima večnu moralnu poruku, a kultura može da bude relativna. Ono što je bitno jeste da Biblija nama nije došla u obliku A, B, C, D stavki za srećan brak. I sada uradite to i to i onda sve bude kako treba. Da, Biblija ima mnogo savjeta, ali Biblija je vrlo često napisana kao jedan metanarativ, jedna velika priča, ima svoju lepotu, ima svoje emocije, ima svoje boje. Zato, narednih večeri mi želimo da sa vama podelimo neke od tih biblijskih metanarativa. Velikih događaja iz Biblije. Konkretno, sutra navečer mi ćemo se baviti jednim od najvažnijih metanarativa, a to je stvaranje. Da li je stvaranje nešto što je naučno? Ili je to nešto što samo oni nenaučeni pričaju zato što nisu dovoljno upoznati sa najnovijim naučnim dostignućima, sa područja biologije i tako, evolucije i tako dalje. Jako važna tema. Uglavnom, da završimo još sa ovim rečima, ukidoste zapovest Božju za običaje svoje. Ljudska bića često stvore neke običaje i onda se kaže, jao šta Biblija sve priča, Biblija mnogo toga ne priča. Ljudi su stvorili razne prakse i običaje koje nemaju veze sa Biblijom. Ali potrebno je boriti se za pravednu veru koja je napod dana svijetom, drugim rečima, istraživati šta Biblija stvarno ima da kaže o istini, pravdi. Meni je stvarno žao što naš narod, koji je u stvari hrišćanska nacija, slabo poznaje Bibliju. I evo prilike da na ovom serijalu proučavamo Sveto pismo, da se oduševljavamo njegovom lepotom i njegovim istinom. Ja se zahvaljujem na vašoj pažnji i želim da u vašim životima upoznate Bibliju kao najlepšu knjigu koju možete da čitate, jer je to knjiga, ja sam duboko osvjedočen, kroz koju Bog odgovara nama, malim ljudskim bićima. Hvala na pažnji.